Prangsi Malong News kirang ada doan pan kardon pipazir lo pini Karbi Anglong Autonomous Council kilik ceng pon bom lo ala se along tina polling along tamila pen along tina constituency tame Karbi Anglong lo long ko truck constituency long tame metang vote jok pon bom lo lason si pini dak dongmuka along 14 nong Korkanti constituency along non nilitum dak PS nong 1 lapen 2 Dongmuka Junior Basic LP School right wing lapen left wing along sedolo lason si dak candidate ki hai Rajutiso lapen rupen hanse tuma polling lo lasi non litum dak sedu bom lo lasi litum rat phan arjupan senang alang litum ko pipia comment song nang pijin ne pini kile ka puthak lasi litum arjupan senang tuik senang alang litum ador ki so piga vot athege la kening kan phopen batai sian si joglong choji jo non jong si alang litum ingwai pa me polote ningkan pho pizza ko jok tulong jot po la sili tumpu right wing ana tu arju pontu nang ni marli tum penalang tum pitong pu igjine nale tum ador ke so piga vote ko madabang pu pansi nale tum jogik po nili tum ke sar raju sar pansi vote pipo ni tum pahai pon po li to polling pen ke alang di pansi jok lap lo kado weta kopi at pesi nale tum jogik po kopi nang ni ninga che pensi mane ni tum develop hen pustame kado ko weta ni tum han ke dam tang tanang pibom lo la sinon tan ni tum ning thelo alang ni nang rapu pasi tum ning thes pensi tum vote pisi alang ni pan pahai po pasi tum highway po ma highway po nang litum ke Ha, nang litum ador ke so piga vote ko madabang pu pansi peneng pi ikpo lah, pote arwe jang pot lah, pudum si pang pupubu. arwe jang lo potin nudeng ka kenang doko thiti Lah ke nudeng non maka wela non la ningkan phoke aprang sarkar si cingni lang mah pula si jok don ji pulo. nang le ning che theklong lo ma Iya lah, rayu saphan poten litum ning cetek long lo. suro perfect kopi at hesi nang li lapan pi ik po Hah? kopi at hesi nang li ki pi ke jok ik pola tor sarjan pan kopi nang li ning get hesi Ninge the bang lalo. Rat phan kelang kang hon ma tu na ki mi pen. suro lo komo ada arjan pan lo tor sarjan pan penali tum ke do tulang la korkanthia homosti ta develop unang po peprang unang po educationally apende muni atum economically ta progress nang po upgrade nang po jolo so farmansi kam claim people nang po kladak penggelan melo pa develop nang po konama tomar kawe towar selam nang po konama bridge pinang po konama school pinang po লাইভিয়া কাম ললা পেন্টে বিহেকেলা রিসোই জাং তুম নন জি টুকে ধরক কিছুমান কে চালি কে টাং টাং তুম দো চাকরি ফান এপ্লাই বম বয়ফিস সামনে সব ফান কে চাকরি কে যে টাং লাভলে অপসিলা তুম ফান ধরক কাপড়ে কা বারসা পাচু ক্লেম যে ফান যেনেকে ধরক লং চুপারিং থ ভাগ চুপারিং থ সরি ভাগ ল ভাগ চুপারিং থ লং চুপারিং থ বু চুপারিং থ বি চুপারিং থ পেনচেং ল প্ল্যান্টেশন অংরমু দো লসন কিছুমান ke claim nang ji suppose fishery pisciculture jolai na thu la tum motivate kori ka kuri je farmers ni tum mane next side eng ponji pula pendalang li tum mane dhorok kopuson si hala hui ke claim long nil tum Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen under the leadership of honorable CM ka Dr. Trilram Manghang hin pen nil tum chingwa chingsa palang ni tumhan ke rab dunji economically mane to self reliant jongjung ni charge up thek je fan yola bang so along ke cherab dunji fan jang sin tum boripo Sar nang litum konsul cari dat pen ke nang li jong se haidat lo prote nang li claim pon cheng ya kam ko pila ke claim pon cheng ya kam bang ke penangana PS angkang penangana rong long nil tum non la election campaign hot nil tum mane kapuri lo poson do ala sila dak rat tum na paklang do lo poson do la je bilak rong toar mokha bang konani 300 meters konani 400 meters konani 500 meters konani 1 kilometers jola poson toar long tamane la ontoto langbung pen mane linghan pen ke jokje phan di sand graveling tahun ini kan hang ke metaling road tahun ini ke black topping tahun jola highway nang ke hang dundo lasi vehicle la towaran subang sinil tumbang ke matha pon po matha claim pi pon phan mane bori po risoi jangan tum phan boreng wareng warsa ke nilipom ben nije lo kemati di je
kaprek suppose pomben lingjelo halai farming belek kaprek farming to pomben eli pulo pigari tango gotari tango poultry farming tango pisciculture to lai hui na thu kapachuk claim yo phana bangsi sarkar hin pen kopi pi ma war saige do loan ব্যবস্থা pen chenglok Carbon Autonomous Council la ilitum honorable CM Dr. Tulam Hang hin pen non ke cari pon hin pen kepa pipon je phan bangsi balangli hin pen pipon bom la solong la so war sai bangsi tum hin pen ta pipon bor so yang tum Organization long ko ana voter tu la pen ko ala so voters ang bong pen kado ko ve muluk ang bong pen ang ko ana vote long ji la ba so lam ini total voters almost 25,000 do approximate hedin le kachini nam la pen de ke hai vote ke long ji exact kwan si long ji ma ke la ke chini ne tang ten la mena polling station mate la khai hini ala left right pang rumpet pen la dokbuka basic LP school la hela ke polling station men ma ke la hini left right pang rumpet pen ke haja abor ke long ji choropik la sa Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.